Čuli smo liječnika, čuli smo književnika i branitelja. Idemo sad s ovim političkim aspektom na jednu analizu. Meni se pridružio profesor, analitičar, gospodin Žarko Puhovski. Dobar dan. Dobar dan. Dobrodošli. Gospodine Puhovski, ne možemo pobjeći od ove jedne političke dimenzije obljetnice. Puno je tu bilo i ružnih riječi i dvije kolone, pa su se onda ujedinile u jednu. Ove godine isto nekako ti dani prije Vukovara nisu mogli proći bez trzavica, koji se zapravo i dalje nastavljaju. Pa je bilo pitanje nacionalnih manjina, pa je bilo pitanje izložbi, koji dani mogu, koji ne mogu, što je sa sadržajem. A na kraju, grand finale u tom nekom smislu je sad taj odnos između veterana i veterana antifašiste iz Splita. Pratili ste sve. Pa me zanima koliko ta politička dominacija na jedan način zamagljuje iz godine u godinu, možda ono najvažnije, a to je zapravo sjećanje na ljude koji su izgubili život i čije obitelji su svakako pretrpile velike traume. Više manje svi znaju da je jedan veliki pruski general von Clausewitz napisao rečenicu da je rat nastavak politike drugim sredstvima. Mi sad već desetljećima živimo u situaciju u kojoj je politika nastavak rata drugim sredstvima. Jer rat nije završen u onom smislu da bi se prihvatilo što se dogodilo. A dogodilo se to na najnižoj razini da je Hrvatska pobijedila u ratu. Da je Hrvatska pobijedila u ratu u kojem je bila napadnuta. To se ne prihvaća na oba dvije strane poslijeratne i to izaziva čitav niz napetosti. Na našoj strani, koja je za nas kao građane i građanke Hrvatske važnija, to dovodi do toga da se Hrvatska i dalje ne ponaša pobjednički. Nego se stalno pojavljuju nekakvi repovi koje treba ili zakamuflirati ili amputirati i tako dalje. Pa se čitava stvar svodi na jednu vrst zapovjednog pijeteta. Sad je rekao predsjednik Sabora, nema relativiranja Vukovara. Čim kažete da nešto ne dopušta relativiranje, vi ste na području totalitarnog sindroma. I onda se kaže, tu se pojavilo ovih dana na internetu jedan crni vic pozivom na jedan svojevremeno popularni film, čiji je naslov glasio Ne gledaj mi upijat, sad je ovo Ne gledaj mi u pijetet. Dakle, imam ja svoj pijetet i ne dopuštam tuđi pijetet. Dakle, to da bi ljudi iz Vedre mogli imati pijetet za neke druge ljude od onih za koji imaju ovi većinski u gradu Vukovaru na čelu s gradonačelnikom, Čipom i tako dalje, se smatra zabranjeni. Zašto bi mene smetalo to što neko drugi svoje žrtve, ma ko te žrtve bile, hoće, recimo tako, u spomen vratiti bacajući... Narativ je da je to uvreda onome što se dogodilo u Vukovaru, odnosno hrvatskoj žrtvi. Jutro smo to čuli u programu. To se zove narcizam. Dakle, mene ne smeta to što vi radite, nego to što vi jeste. Jer bilo bi bolje da sam ja sam u studiju pa da pričam što hoću, koliko hoću, kapčam i stalno sam tu. Dakle, nije važno što kažete, vi tu jeste, već ja nisam sam. I tu se izvodi jedna vrst kolektivnog narcizma i time se zapravo uprosječuju žrtve. To je ono što je najgore. Sad će vam neko reći, ali time se umanjuje uloga žrtve i agresora. Obrnuto. Dobro. Žrtve sigurno nisu ubijale. Drugo, ako su i ubijali neki, opet su bili žrtve. Dakle, preskočimo sve. Uzmite Bleiburg. Pobijan je jedan broj ljudi tamo koji su zaista bili zločinci. Ali su bili žrtve zato što su pobijeni bez suda, bez rasprave, naprosto postreljene. I oni su žrtve. Dakle, kad je žrtva mrtva, ja ne raspravljam tomu što je ona prije radila. Oni su žrtve, ti ljudi tamo, ovdje nema veze s Bleiburgom, jer su oni zaista se branili ovdje, gdje su ljude izvlačili iz bolesničkih kreveta. Imate jučer u priču čovjeka su polumrtvoga obukli u uniformu Jugoslavenske armije, priča jedna žena o svom ocu, da ga valjda ponize i tako dalje. Dakle, to je bilo naprosto jedan tip potpuno neshvatljivog primitivizma, koljačkog primitivizma, na čelu s onom pjesmicom pod navodnicima druže Slobo šalje nam salate, mesa ne treba, klaćemo Hrvate. To je nešto najgore što se u Hrvatskoj čulo u zadnjih 30 godina uz Jasenovac i Gradišku Staro, da ne zaboravimo. Dakle,
U tim trenucima, kad je bila Hrvatska doista u trenucima nacionalne katastrofe, to je tako bilo. Bilo je ovako ružno vrijeme. Imali ste, mi u Zagrebu koji smo živjeli šminkerski prema ratu, imali smo opet zatamnjenja, nije se moglo normalno živjeti, hodati i tako dalje. Svi smo bili pod strašnim pritiskom. I sad se iz toga radi jedna priča koja je prosječna. Uzmite, na primjer, Ovčaru. Uzmite s druge strane Srebrenicu. Ovčara se pokazuje kao mjesto na kojem su pokopani samo katolici. Nemoguće je da među palim ljudima tamo nije bilo ateista, muslimana i tako dalje. Zašto svi imaju križeve? Jer je to sad uprosječena naša žrtva. Kao što su u Srebrenici svi po muslimanskom obrascu pokopani, jer je to naša žrtva. I time se ono što je bitno, pojedinačno, vama je neko umro, meni je neko umro, ukida. I onda imate jednu situaciju koju smo vidjeli prije nekoliko dana, mislim 3 dana, 4 bilo kod nas na televiziji, bila godišnjica ovog teškog terorističkog napada u Parizu. I mlada žena tamo govori i kaže, u povodu 10. godišnjice, mnogi nam stručnjaci kažu da sad treba smanjiti pritisak na žrtve, da se o tomu stalno govori, jer to je njima sve teže. Ona to ne prihvaća, recimo, ali ona to govori kao činjenicu. Tko je kod nas od tih stručnjaka i stručnjakinja, kod nas su psihologinje uglavnom aktivne, javno rekao dajte smanjite malo doživlje, kako klinci kažu. Dakle, smanjite pritisak. Naprimjer, ja sam ta generacija, mi smo sad 35 godina od kraja rata, od početka rata. To je recimo 75. godina nakon Drugog svjetskog rata. Ja sam bio već odrastao čovjek u to vrijeme. U Drugom svjetskom ratu u Hrvatskoj je bio otprilike 50 puta više ljudi nego u ratu 90-ih. Već 75. godine nije bilo ovakvog pritiska kakav je danas kod nas. U totalitarnoj, tada već oslabljeno totalitarno, omekšano totalitarno, još uvijek totalitarno Jugoslavije. Nije bilo takvog pritiska. Dakle, to mora naprosto se olakšati. Pogledajte programe, mi imamo svaki drugi dan na vijestima neku obljetnicu nekog događaja koji onda s jedne strane daje satisfakciju, s druge strane doista baca sol na ranu. Jer ljudi na različite načine žaluju. Neko zaista voli pričati o svojoj boli, neko bi da ga se pusti na miru i ne bi htio pričati o tom. Vidite da stalno isti ljudi govore. U godinama, pogledajte programa, isti ljudi govore iz Vukovara. Isti kao ovaj gospodin koji je bio malo prije kod mene, se nisu nikad pojavljivali jer su bili ljudi koji nisu htjeli s time izlaziti u javnost. Dakle, te stvari treba individualizirati. Žrtva je nešto individualno za one koji su to doživjeli u familiji i tako dalje. A ona je brojka za naciju. Dakle, Hrvatska je izgubila oko 15.000 ljudi u ratu. To je brojka. I to je dokaz koliko je mukotrpno bilo to što se događalo u ratu. I onda sad imamo još na koncu to neobično pitanje obrnute kronologije. Hrvatska se zadnjih 10 godina ponaša kao da su nam ti dani sve bliže, a ne sve dalje. Jučer ste mogli čuti jednu interesantnu stvar, kod vas je bilo također, ja mislim, u programu, da su u bolnici u Dubravi imali paljenje svijeća za Vukovar. Da, 6 godina, mislim. 6 godina. Dakle, to znači da 28 godina nisu imali. Dakle, 28 godina nakon rata. Počeli su prije 6, to želite reći. Da. Smo se sad sjetili, dan prije toga su neka djeca u nekoj školi 4. godinu jubilarno, ne znam šta radi. Dakle, sad se na jedan puta pojavlja pritisak na to da se nešto... Odakle taj pritisak? Očito iz političkih vrhova, o tom nema nikakvog spora. Ja ne vjerujem da kad biste napravili neku anketu među ljudima koji su sudjelovali u obrani, ovi, kako je rekao gospodin, koji su bili makar jednu noć kad su im meci zujeli iznad glave, da bi oni baš naročito bili spremni tražiti o tomu. Premda, s druge strane, nisam s tim suglasan. Ja doista mislim da ljudi koji su branili zemlju trebaju imati neke privilegije. Ali mislim da njihova djeca ne smiju imati privilegije. Da je to velika razlika. I tu je opet problem o kojem treba razgovarati. Ovdje mi se čini potpuno jasno da ljudi koji su prošli rat... da ljudi koji su branili zemlju u smislu registra, to je isto kao neki sveti gral. Ali bitno je za... Pa ne, lopova imamo uvijek. Ako nemamo tabue. Tako je. Pa mi smo imali te stvari. U moje vreme se radio... Nastavit ćemo, gospodine Puhovski. Imamo vremena, krenuo ovaj svečani dio.
Sa mnom je i dalje profesor i analitičar gospodin Žarko Puhovski. Zajedno smo gledali ovaj ceremonijalni i svečani dio. Gospodine Puhovski, pokušali smo staviti malo i u politički kontekst ono što se događa. Kažem, cijeli dan pričamo priče. Prije vas su tu bili liječnik iz Vukovarske bolnice, zatim vukovarski branitelj i književnik koji je danas dobio, odnosno jučer je dobio još jednu nagradu za svoj roman kao jedna inspirirajuća priča, rekla bih, u tom smislu. A onda smo se prebacili na ovaj politički aspekt u kojem smo razgovarali o tome kome odgovara ili tko forsira, naravno ne umanjujući i apsolutno poštujući žrtvu i sve što se tamo dogodilo, ali to je jedno ratno stanje i ratni narativ kojeg odavno zapravo više i nema. Kod nas se običajalo da desnica tvrdi da to ljevici odgovara, ljevica tvrdi da to desnici odgovara. Tradicionalno ovakve ritualne povorke odgovaraju onima koji su vezani uz tradiciju i to je češće desnica. Da se ne misle da su kod nas neke stvari posebne, postoji jedna vrst, tako da kažem, obrnutog nacionalizma kad se kaže nigdje nije tako loše kao kod nas. Ni to nije istina. Vi imate recimo u Nizozemskoj, imate u Irskoj takve kolone koje se pojavljuju kao reminiscencije na ratove i sukobe i bitke od prije 400 godina. Jedanput godišnje idu recimo protestanti kroz katoličke dijelove obrnuto i uvijek dođe do tučnjave, iako više niko ne zna točno kako je stvar počela. Dakle, te stvari nisu bez presedana. Ovaj tip rituala je važan za socijaliziranje ljudi u zajednicu, da se vidi gdje su neki počeci te zajednice, neki korijeni. Međutim, kad se kaže da zajednica počiva na ratu, da država počiva na ratu, onda je to opasna besmislica. Recite. Jer branitelji bi morali imati nešto što postoji da bi to branili. Dakle, najprije morala postojati država da bi se moglo braniti. A država je nastala referendumom i izborima, odnosno izborima i referendumom. Pa tek onda dolazi Domovinski rat, kako ga se službeno zove, i to mi se čini važnim uvijek naglašavati. Da, ono što smo i vi i ja primijetili kad smo slušali je da za razliku od prijašnjih godina Klapa je otpjevala čak 2 pjesme Marka Perkovića Thompsona. Nemoguće je pobjeći od njegovog lika i djela s obzirom na taj koncert koji se dogodio u Zagrebu i cijeli niz događaja i političkih i nakon toga. A ovo je očito... Zapravo ću vas pitati, je li za vas ovo neka poruka, ovaj odabir? Kako ste vi to doživjeli? Thompson više nije prvi među jednakima, nego prvi među nejednakima. Njemu više niko nije jednak, nikomu nije ravan. Ni na glazbenom području, čak i na nekoj vrsti duhovnog područja. Njemu se govori na način na koji se recimo u Americi govori o ovim takozvanim TV propovjednicima koji direktno... Ovim poznatim evanđelistima. Da, koji direktno prenose Božju poruku. I po mojem sudu, ona institucija koju Thompson najviše ugrožava u ovom trenutku je Katolička crkva. Katolička crkva je blaženo nesposobna da to shvati za sada, ali on je naprosto preuzeo njihovu funkciju. Od ove djeve koja se pojavljivala iznad svih nas... Čini mi se da njegov narativ, odnosno ono što slušamo i narativ Kaptola su dosta slični. Da, ali jedna kad vi to kažete, druga kad to kaže ovlaštena osoba. Vi kao žena, na primjer, neke stvari ne možete reći u ime Katoličke crkve, što god vi mislili, osjećali i tako dalje, jer postoji neka struktura. Neko ko nije svećenik ne može reći neke stvari, osim ovih koji se pojavljuju kao, tako da kažemo, samozvani, ali od puka prihvaćeni evanđelisti ili kako to već ide. I onda imate situaciju koja, eto, molim lijepo, je on čovjek koji zapravo okuplja ljude, čak i one koji ne idu na misu. Dobro, ali zar ne postoji jedna razlika kad ste se već dotaknuli evangelista? Tamo ima se koga evangelizirati, ali ovdje je velika većina već se izjašnjava kao ona katolička. Već smo letjeli u frazu reevangelizacije. Vi ste bili, ali ste zaboravili, izletjeli ste i tako dalje. Ono što sam htio reći, nije 500.000 ljudi svaki tjedan na misiji u Hrvatskoj. Istina. Ili 350, koliko je vjerojatno bilo, svejedno. Nije. A ovdje ih je bilo. I oni nisu to doživljavali, to je ono što je bitno, kao vjersku svečanost, ali su to doživljavali i kao neku duhovnu poruku, kako se kaže, kakav god ona bila. I onda imate taj potpuni paradoks u kojem se prenose politički i vjerski elementi na nekoga
tko je s jedne strane samozvanac, ali je bezobrazno reći da je Thompson samozvanac, jer njega je pozvalo 500.000 ljudi da im se obrati, da im pjeva, da im šapće, da im govori. Već sam to jedanput rekao, uhvatio me prije nekoliko dana čovjek u pothodniku i rekao, zar vam nije Thompson sve objasnio? I to ozbiljno, pristojan čovjek mi se obratio u pothodniku i rekao, pa dobro, zar vam nije Thompson sve objasnio? I otišao dalje, potpuno uvjeren da je to dovoljno. Vukovar je grad heroja. Upravo i kažem da maknem nekako taj politički dio, ali teško ga je maknuti s obzirom da iz godine u godinu upravo politika i tenzije prethode mirnom obilježavanju, dostojanstvenom i ne samo to, nego možda promišljanjima kako se to prenosi na mlađe generacije, kako zamišljamo budućnost. Naprosto stvari ne idu u tom smjeru. Odnosno, to nije dominantni narativ. Ovi ljudi koji su bili u Vukovaru i na mnogim drugim mjestima, ovo što je rekao gospodin prije na crti bojišnice, su doista učinili najviše što su mogli. I zaslužuju poštovanje. O tom naprosto ne može biti rasprave. Svaka pristojna zajednica mora imati sposobnost poštivanja ljudi koji su to učinili i onih koji su kao potpuno slučajno kao civili nastradali jer su se našli, da tako kažemo, na krivom mjestu u krivo vrijeme. Ono što je međutim problem, odmah se uplele bile političke igre. Nemojte zaboraviti da tjedan dana nakon okupacije Vukovara, to je dobar termin po mom sudu, počinje rasprava o tomu je li istina da je Tuđman slao pomoć u Hercegovinu umjesto da podrži još više Vukovar, koja je po mom sudu izmišljena utoliko što ja mislim da se Vukovar naprosto, i stručnjaci to kažu, nije mogao držati. Možda još moglo se produžiti ta agonija. Ali počela odmah priča, je li tako da najprije potiho, pa onda izlazi u javnost. Događa se hapšenje šefa obrane, odnosno zapovjednika obrane generala Dedakovića, odnosno zapovjednika Dedakovića, za kojeg se dalje ne znam točno ko, gdje, kako, u studentskom domu ga nekakvom drže, u nekakvom podrumu, ne zna se što se događa, istraga počinje, potpuno besmisleno. Jer to da vi nekog još sad optužujete za pad Vukovara kad su imali 1:15 omjer snaga i držali se tih 88 dana, što je iznad svake logike, je doista potpuno besmisleno. Ali hoću reći, odmah su se pojavile političke igre. HSP ima svoju igru sa HOS-ovcima koji su tu za njih u prvom redu. Tuđman to postaje, kao što je poznato, presjekao na svoj način. Ali ono što mi se čini bitnim, stvar se nije mogla izvući iz političkog domena, jednostavno zato što se radilo o nečemu što je političko. Rat je političko pitanje. I tu je sad bilo pitanje kako ćete izaći na kraj sa velikim brojem izbjeglica, a odnos prema njima je bio daleko od toga da bude ovakav kakav danas se čini iz ovog govora. Ja se sjećam situacija 2 ili 3 u Zagrebu, kad su još prije pada Vukovara počeli tući klince u Zagrebu iz Vukovara misleći da su Srbi. I zbog tih dugih vokala koje oni imaju. A ovi su jadni izvučeni iz Vukovara, pobjegli, izvučeni, istjerani, kako hoćete, da se negdje sklone od rata. I onda ih zagrebački klipani u 2-3 navrata uhvate i vele, evo Srba. Što je potpuno, pri čemu ovi naši Srbi, tako da kažem, u Hrvatskoj, govore isto kao i Hrvati. Dakle, tu nije bila jezična razlika. A Srba i Srbije više nije bilo u Zagrebu u jesen 1991. Dakle, te se sve stvari događaju. Imate kod Bodrožičke čitav niz detalja u knjizi o policijskoj školi Kumrovec, tako da kažem. Dakle, to je nešto što je doista problem o kojem treba razgovarati na miru. A to se ne može jer su emocije mobilizirane. Da. Vama hvala na današnjem gostovanju, hvala na ovoj analizi i zapravo vidimo se uskoro. Molim lijepo.